Restauración ta sige may pouco-pouco, passo a passo, dordo e de fondo con os tengo cobre pa e gasto ng pero ainda restauración ta sigue desarrollando depende de nos fondo pero ainda ting pa isa kita kasi acabando fisura ng panata kita pa our ultimo tayong cruz panata montar pa pacaba restauración pero ainda tem trabaho pa fermento después ta sige tiki mas sige ta pa fo pa fermento outro price de rond misa no sabay corta un tiki mas na lugar de enter pintura nos ta corta sigong ipasi ng pasobra dilante ta pimaos si panos por laga asina kuno ting pintura talaga itabira maos pues si nos ting miser di ainda fundo pa isting is nang kuke dona pa ong mang como pang paduna nos ang kontribusyon tabong bini tinos parokya nos ting yung riba nos ting yung Angeles Senior kutong kitong papel para ong min kada semana nos tasi patras di sa yung rekening di RBC Bank pa si isnang kutadisiya pa contribuye tabong bini cercanos basura fondo conosting itabay pero no completo aí na kasi trabaho tabi na mabisa ng nos cinco stop esta sigue después está depende de fondo pa cobre